Kang Yayan Cantika. Pemain uka-uka Kang Deddy Cobra, enggak, sir, komplit. Biasa sekedah, terus modok sih mama. Karena mau biasa sekedah, asa-asa. So kayak ningali jogetnya Kang Andri ya. Wah, istri secakir kopi, nanya. Maaf di sini nyanyi, om sedang beli kopi. Nah, secakir kopi Kang April. Kang April. Secakir kopi, teras mawar putih, Carmila, nya. Oh iya, iya apanya? Ya, siap April. Ya. Ini secakir kopi ini. Ya. Laki-laki. Sekarang April nyawer. Channel Mas Dek. Kita goyang lagi Digoyang terus.